uGodfrey liyangisiba ngazi ngenzani. Uyamazi Godfrey? Uyamazi Godfrey? Bam. Sesengimphonqa, bese kuyangifanele ngomphakathi ngomphakathi. Ngiyabingelela abantwana benkosi yethu. Kwanza isabatha yasemini siyiphathela umfundisi indeli wakhona lapha ekhaya inkosi imbusisa. Ekhathi inkosi sephakamile. Baba osemakhosi ngiyabonga. Ungikhumbule baba ngoba ukhumbulanga mina. Ukhumbula umndeni wonke kaNdelu. NabakaMalume eMgobhozini uthi angime phakathi kwabangcwele. Ngicela Nkosi yamakhosi uhlale ulimini lwami umntwana omncane kuloMnazaretha. Kodwa Shembe wena akwazi ukuthi umuntu athi umncane umeza bemdala ngengqondo kuloMnazaretha ngokuhlala ulimi lakhe. Ukukhuluma Nkosi okuthanda ubuyena ngoba labantu babona begcwele lapha Shembe kubona abama abakho Shembe. Nkosi yamakhosi babanyazi bezulu. Amen. Ngicela ke ngithi la umazi inkosi ngikhumule okwasezulwini isikhathi esinzima lesi. Isikhathi leso kuphekayo konyaka. Isikhathi lapho inkosi enkulu eyahamba ngaso iphikelele emzini oyingcwele entabeni yaseNhlangakazi. Ihamba iyolungisela thina nabazali bethu indawo eyingcwele yasezulwini. Ngicela ke inkosi yamakhosi ube nami beseduze kwami umntwana wakho ngiyisoni ngiyona ngokukhuluma nangokwenza sibe namaconsi aphele manje senzo kaNkulunkulu kuphela. Nkosi yamakhosi ngizocela ngesihlabelelo esuyishiyagalolunye amavesi ambalwa bese ngiqhubeka nomsebenzi wasezulwini ngibeke ngokubekayo. Ngiyazikhumbula izeluleko awe ngaluleko ngazo nakanti namhla sesikude
sisebo hlakeni kuthiwa yeme ngephangeme phambi kwakho sihlabelela abantwana bakaNkulunkulu ngoba bangaba ubufakazi baba befundisa sihlale sithola njalo ukukhala kwenhlalisothi ifika kuthina singabefundisi ethi bagezwa kanjani abantu abadala kwenziwa kanjani makwenziwa kanje kwenziwa kanjani kwenziwa njena sekuxakile sekufike kamayine manje umuntu engasazi angazenza into enhle phambi kwaNkulunkulu osekuphakameni ephambi kwakhe bese uyaxakeka ukuthi uzothini ngoba indoda endala ekade yafika ithi manje ngizokwenza njani ngoba ngisenkingeni manje abakithi bayafika kumina bathi bangcoliswa yimina sengasalungile ngibonge kakhulu baba Maphumulo ekseni uphathe uyabona baba abadala laba bahleka ngoba izinto bayazazi izinto bayigcina ukhuluma into ayindala ezakudala kodwa ngoba ubaba omdala ukhuluma yangivuselela leyo nkonzo yakhe khona ivesi alifundile la ngizocela Maphumulo ungangihlawulisi ulemenite ngicela isambulo 21 ake ngiliphinde lela verse le funda mawusulithola isambulo 21 shesha funda kamo isambulo 21 ngabona izulu elisha nomhlaba omusha ukuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile akusekho nolwandle ngabona umuzi oyingcwele iJerusalem wehle ezulwini kuThixo ulungisiwe njengomakoti ehlobela indoda yakhe ngezwe izwe elikhulu livele ezulwini beka uthente kaThixo ukhona kubantu uyahlala nabo baba abantu bakhe yena uThixo abe nabo abe uThixo ngosibusisa oye bantwana baNkulunkulu ngilithandile lelo vesi usalindile usahlele stoppi ulindele umkomazi ugitshelwa abantu abahlakaniphile ugitshelwa abantu abangahlakaniphile uhamba phansi ngenyawo thina sigibela umkomazi sengapha emkomazi noma Phumulo ulindele isitimela usalindile ulindele ukuthi uzozwe ukuthi iliphi eliwinayo nangu uNkulunkulu phambi kwethu unyazi lwezulu amen nabonyazi la phuma ungelelo lonyazi shiye sipho usidayela ukushisa singabonyazi thina nje abasihleli la kodwa unyazi kolwethu ngoba qina lokho mangabe thina sithandana sisodwa asiyeke ukusondana uvela umuntu ambuke kabi umuntu ambuke omunye iNazaretha alibuka ungazi ulibukela lenzeni kuyena ngazange ngizocela kuye lutho mangabe ngilambile mina ngoyena inkosi yami ngocela kuyona baba ngilambile ifike imfundiso ulambile hayi umuntu engamazi sihleli nonyazi thina unyazi olwethu simi nonyazi sibalanse ngonyazi ngithe ngivela inkinga la ekhaya ngathi ngizwa alifike ekhaya ngilibona lisekhaya lizochitha lithi imfundiso unganaki nathi ngizochitha le demon ebelikuhlasela lalichitha lithi egcekela emgaba nachithi unyazi uthi wena lelekazulu kanti ngapha lete ngeke ngiyitshela ingane zami ngithi nganothandaza ningabe nothi baba amukho kwaZulu ubabula igcekeni nachithi egcekela lithi imfundisi unganaki ngizochitha le demon ebelikuhlasele esingazi ukuthi yini abakuhlasela ngayo ngizolichitha usho nami uNkulunkulu
uNkulunkulu wami engimthandayo ngiyakuthanda baba uNkulunkulu wami oqina ngiyakuthanda Nkosi yamakhosi yinto engiyona nyasiphezulu hey angisemhlabeni kodwa wangigeza Nkosi yamakhosi ngawumuntu namhlanje ngihlele ingane zami igcwele sikhona la etempeleni ziyakholwa esayingakholwa ngoshambe esasikholwe inkonzweni nami ngangizungeza isigqoko kuze cishe kuze ngoba ngingena kuzo zonke inkonzo ngizungeza isigqoko kuze cishe kuhle kodwa shembe wangiqoqa nako ngilayiduze kwami angihluphela nginalutho ngicela lutho kumuntu ngicela kuwe shembe kuphela ukuphila nokuthanda elinye iNazaretha awuvula kuMateyu 5:23 and 24 funda come on sukuma Nxa unikela umnikelo wakho eLathini uyabona sophuma manje sambeni siye ngababa siyonikela manje usakhumbula lapho awukancane usukujaha zokuxoxa sophuma manje siye lapha phakathi siyonikela qala ke unikela umnikelo wakho usakhumbula ukuthi unecala kumfowenu shiya lapho umnikelo wakho phambi kwelakhe ala uye ubuyisane nomfowenu khona uyakuza unikelo umnikelo bese uyakuza uzonikela phambi kweNkosi yamakhosi niyeza bantwana kaNkulunkulu awusakhumbula awusho lutho umnikelo zakho baba ubungamthandi nangu baba ucile ubungamthandi nangu bomaphumulo ugijima uthi baba ngisocela ukuthi awusho lutho lomnikelo wakho qala ubuyisane nomfowenu uyekiye inkosi enkulu baba inyanga yezulu yathi bantabami ngiyonakhela umuzi okhanya njengelanga nenyanga silindele ukuthi siwe sibonana ngoba kumfundisi nalapha wena ungayena umfundisi lapha usakunkulu umfundisi lapha ngalela sofika khona futhi kunasiwe sibonana kulowa muzi okhanya njengelanga nenyanga ungapheleli la asiba befundisile songena ezulu esiwe kubaba efundisi wakamajazi ngoba sithasa awathanda siwafakela amakhaza lamajazi siwafakela ushaya uthi mfundisi ushosi ngenanga nina amaNazaretha niyelifikelana nikhethe inkosi uthi mawusuyikhethela inkosi ubusuyahla bese beyabuya abantu bakini ababebabi bazosusa lo Sathane usuzoxova umuzi kaNkulunkulu uthi fika la usuyahamba uyobageza abantu bakini uyobacelela intethelela ngikhohlwa leyo ntshumayelo yakhe wathi ufika la uhlalela bese kusuka lo waSathane wona abantu bakini ababona bazongena kuwe bese ngizosukela nangu uqili ngixabane naye ngenzanga lutho bese kuyonakala umsebenzi kaShembe hayibo inkosi akuhlala ngike ngathi ngithi ngithenge i-airtime lapha kwe-street ngakaboxer ngithi ngithenge i-airtime lathi iSulman hawu lathula libuka le photo ngophela mina ngihambe ngiwafakile ngiwafihla ngiwafaka ngaphansi ngiwafaka esudini ngihambe nayo kwe-street nathi ubani uthi ngokusho iSulman Lekarisuka libuka ngapha labuka lathi ubani lona konje uNyasi ngathi mina bengiyothenga ka 12 rand ngathi ngifuna ka 58 ngathenga 2 ngathenga ka 58 ngezwe kumnandi ngaphakathi ngathi mina yase ngizothenga ama airtime awu2 ka 29 ngoba ngizongiphathela amakhosi ami engiwathandayo lahleke iSulman nathi ngicela ukuphathela ngenye ka 12 rand awuze ngihamba noNyasi sengiyangiphathela uNyasi ngitholele ka 12 rand uNkulunkulu nje lo uyezwakala ngathenga 2 ka 29 laselisiwa sengicela ukupha lo 12 wenza lo uba uvelwathi umnike nango mfana wami wona ka 12 uyeza mntaka kaNkulunkulu hayibo enthandane abantwana bakaNkulunkulu thandana uThixo wena akekho uThixo ngaphambi koNyasi uNyasi uqoqile umhlaba ngikhathana ongathini ongazoshonaphi uNyasi uqoqile umhlaba
sibakhulu nje zonke indawo siyahlonishwa umhlaba wonke abantu abangakholwa ngonyazi ngoba lifika kuvaliwe livule niyazi abantwana baNkulunkulu awuthokoze Hebrews 13 verse 17. Come on. Hayi ngikimezela ukamo sakabe fundisi bakusasa sakaba shumela bakusasa kade sawufundisa thithize. Umsebenzi wethu lo wefundisi bakhe. Sihlele ingane zethu nasi zakhe. Hey, nikawuta bona befundisa abafundisa lapha bakhokhela. Sakiba ndalonyasi. Amen. Lulindele thina lakhelo lithina thina befundisa sikalihlakazi. Funda kamo. Lalelani abefundisi benu. Lalelani abefundisi benu. Nibe phansi kwabo. Nibe phansi kwabo. Ngokuba belinda imphefumulo yenu. Ngokuba balinda imphefumulo yenu. Njengoba bezakulandiswa. Njengoba bezakulandiswa. Ukuze benze lokho ngokujabula. Ukuze benze lokho ngokujabula. Bengabi nalusizi. Bangabi nolusizi. Abe kubuhlungu umfundisi abe nomsizi ngomuntu wasethempelini. Webantwana baNkulunkulu. Amen. Ngicabanga ukuthi abefundisi thina sigqoka amajazi. Khona befundisa abanye ababekosheba bashumayela abavangeli emathempelini. Nabakhokheli kazi. Abefundisi kazi. Thina siyiso kaSheba. Mangabahlonipha abashumayeli bene emathempelini nabavangeli bene emathempelini nenzalo. Uyithola ingane ikhuluma ngomvangeli wayikhuluma ukuthanda. Nikwenzela. Hayibo. Hloniphana abagcotshwa bene emathempelini. Ungagijima uzozenza ngcono la ebuhleni kanti awuhloniphe emuva. Ungagijima uzozenza ngcono phambi kwababa la kanti awumhloniphi umvangeli wakhe ethempelini, awumhloniphi nomshumayeli, awumhloniphi nomkhokheli wakho nkosikazi. Hloniphana abagcotshwa bene emathempelini. Wabalinde hey niyibona ukumbona umfundisi ongcwathi engcwabe eNhlanhla. Umfundisi ufika imene nje athula. Ukhuluma abani khuluma umshumayeli athi ngiyamazi lo ube igcina imithetho yethempeli uyasuka enzani lapho usuke kunika ukhiyo kungena ezulwini. Amen. Afika umkhokheli athi ube igcina imithetho ka14 lona uwenze njani usuke kunika nkosikazi ukhiyo kungena ezulwini. Bahlonipheni. Hloniphana abagcotshwa bene emathempelini. Ningesefika la. Uyazi ukuthi konke engizotshela niyelibona ubaba mangena umthethele la. Baza abantu bathi ubaba wenzani? Niyelibona inkosi ifika ibe lapha ithula isikhathi esithi almost 15 minutes. Isibuka. Ngicabanga ukuthi ubaba usuke esibuka. Niyasuke esibuka baba. Anas. Ubaba usuke efunda inhliziyo zethu. Ukuthi siyathandana siyakholwa yini. Uyathula ubaba isikhathi esidemile esibuka.
base baxakeka abantu babo usubuka ubuka thina ukuthi siyakholwa yini ukuthi siyathandana ngicela nithandane kuphela unyaka manje siya kuJanuary siyenhlangakazi ngicela uthando manje sithi masiyenhlangakazi besikhoneni sithi mayithi isamba la sithi imdedela ngene usho uhleka nomunye umuntu oseduze kwakho ayibize ungikhokhele mangabe ngirongi ungitshele mfundisi yona nangabizwe imfana la ngangithetha kakhulu egcekeni cha abizwe umfana omncane weza kumina athi baba ungathethi kanje usungifundisi manje hawu ngiyathatha Watavuthethe wena baba ngathi awungeyaxolisa inkosi ikubusise ngoba leyo ngane ngifake ezulwini ngeke uthi mawuzokhuluma lana uza kuba umaphumulo uthi kubaba nampo baba ukhuluma kahle naye athi hey ngitshela mina kumfundisi ake ngitshela wena uzothi hawo ngiyaxolisa mntana inkosi ikubusise Hloniphana abagcotshwa benu ngicela uthando kunina sewuyavala uyangena umdedele ngomsomluko nikhulumile emakhaya njengoba sengibona ubaba sebegcwele nje sekhona ubaba bakude manje abakhona befundisa bashile emakhaya base siyahamba siyemzina ingcwele asambeni makhehla asakwenza ukwazi sebefikile lana wena ngathi ufikile nabantu bakini kanti uwakhipha ezulwini Amazwi ahlakaniphileyo 16 verse 6 kuya 20 Come on Isiphatheni kahle abantwana baNkulunkulu isezulwini lena izwe phezulu izulu leli ningakunakuyabona lokho kwenziwa yilabantu mina nginandaba nabo Neyona lesiyenziwa yilabantu bangapha ngifuna ukusho ngegama Ngina ngeke namsebenzi leyo mina ngiyamazi ushembe wangenzela mina abangisekho emhlabeni Niyeza abantwana ngunabo abefundisi bakhona abefundisi bakhona Yasu inkosi yakadube ubika kubaba ethi umfundisi uNdelo usehambile emhlabeni usuphumile iyobiza kaBaba uthi ngolenkosazana wathi baba uyephi wathi useshonile usehambile wathi ushone phatha akadlula esandleni wasuka umdala wethuku wakhipha iduku ephaketheni walibopha amakhonela u4 wathi tathani wanika nabo ukhona umfundisi engimkhomba ukhona la wayephethe lelo duku Wathi mfele mvula isandla nifake lelo duku wathi mabefike ekhaya mangizwa ngeingane seyikhala ingane sekunange emakazeni Bafika bavula isandla bafaka lelo duku la bavala amathandaza bathi beyophuma ngesango ngase ngibaphelezela Utawuyena uNkulunkulu Akuyena uNkulunkulu Wathe suku baba wahleka baba sengifika kuyena wathi amaphepha bezoxoshwa ubanda mfundisi Wathi yabona uxosha baba waxosha amaphepha wathi ohlala edokotweni uvale la uvule la usho uthingo lenkosazana lathula ngelanga lathi lisuka lalithi hamba usebenza hawu lathi hey hamba usebenza amsebenza lijazo uzofakela amakhaza ngoba ngosebenza kuyasebenza namanje Ngisibusiso sothingo lenkosazana Nathamba usebenza kuyasebenza Wena mntaka uNkulunkulu uzobheka omunye la uzobuka omunye kafunda Amazwi ahlakaniphileyo 16:6 Lezi zinto ezisithupha Jehova uyazonda Lezi zinto ezisithupha uJehova uyazonda Yebo ke ezisikhombisa zisinengiso Yebo zisikhombisa zisinengiso somphefumulo wakhe Amehlo adlinzayo unalusho la ubaba uThixo lethi ubaba uThixo avemuka umuntu umbone ebuka iNazaretha sengabubuka ngathi ubuka leyanto Nolimi lwamanga kenye kamanga lawo hawu nezandla esiphalaza igazi elingenacala nezandla eziphalaza igazi elingenacala inhliziyo eqamba amacebo amabi kumacebo la kunina izinyawo ezigijimela ebubini uyamthola uyongena uyongena umdluli uyambona umdluli ukuthi uyambona ubani ukuthi ake niyekeni nofutha amanga lwathi uthi ngamanga nisawakhuluma manje seniyawafutha
engufakazi oqambayo engufakazi oqambayo noqhubela inkani phakathi kwabazalwane uyakala uzoqhubela inkani kodwa ngizomtshela akaniyeke futhi kuleli izala kuthina mina noNgcobo nabashumayeli bala ekhaya nithi zotha asinise kubaba nifuna ukositshela isicala leni emathempelini yeke ndondo thina sibheka umuzi kabani sithi inqondo akaniyeke ukuzoza sicela sise kubaba icala leli ninamashumeli benu nabafundisi benu nabakhokheli benu emathempelini asinisiye nosithithi umqondo ngisengamshayela umvakela uNgcobo ngathi uNgcobo ubaxosha lapha befika lapho kwena bakhona abavakeli benu bakhona abashumeli benu bakhona abafundisi benu akanilungise thina sibheka umuzi kababa nesithithi inqondo uzofika wona usukuthi wena hayi ngebuhleli uthi uzongithatha imali edrink ngiyifake ephaketheni ngiyangiyithanda phela imali uthi ngizokusa kubaba ungithengele idrink neyifake ephaketheni ngithi nasoda ngiyilapho akaniyeke lonto iyeke lonto thina sona asikho la ecourt asikho ecourt sezulwini kunzima la kuthina njengoba sila nje siyasamba emzini yethu uthole emzini wakho awukho mhlawumbe kuze kuphela inyanga ungekho emzini wakho ubuzodlala indoda la isuke yone ngalena ibisiyibuyizela kwena ithi ubaba kuyona into yokudlala weManazaretha inkosi amakhosi akuyona ekhaya ubaba ubheka imphefumulo yethu niyezwa abantwana kaNkulunkulu akaniyeke ukuhamba niyeke akaniyeke futhi weManazaretha mawuthi onikela lapha ufike uzokhulunywa ngomshumayeli wakhe enkosini nomvangeli wakho akaniyeke umnyenya ngalena nifike niyohleba ngabagcotshwa bene enkosini abagcoba kacaba bakashembe lapha yeke ndoda khulumani into enilungise thempelini niqede nithi nizala izulwini bese niphelele amen ningamhluphi baba sifune baba mina ngiki baba mina naku baba mhlawumbe ngiya kanye mina baba ngimngenisa aphinda ngibone baba why ngangibongayi baba ngoba uNkulunkulu amen ngeke ngiyogqiya baba yebo baba ngaphandle bengibizile ngeke ngokuqa njalo baba yebo Nkosi yamakhosi ulale kanjani baba hayi baba hayi bo ulale kanjani wabuza uNkulunkulu ulale kanjani uwani wabuza uNkulunkulu ulale kanjani noyinto wabo akeni mhlonipheni ubaba amen inkosi yethu lesithembele kuyona mhlonipheni ubaba wethu madoda akaphumula athi ubaba meyihlalele lapha uthwele nzima ubaba weManazaretha nenithi kodwa ushamba nimthandazeni nenisho njani anoke imthandaze nicele ubaba mina ekhaya kuyawenza umthandaze ingane zami ziyawenza mama sithandaza ngingashonga ukuthi isiguqo sonyazi ziyabuza ingane hawu baba isiguqo sonyazi siphi hawu ngitsori bantu abami ngiqale phansi ngizenze isiguqo sonyazi ngoba uphethe imphefumulo yethu niyezwa abantwana kaNkulunkulu amen nithandaza nithi inkosi yethu sicela usigcinele uNkulunkulu wethu wasipha yena ngoba siyamthanda niyezwa ingane kaShembe amen hayi loyibheka lyo abasefesu 6 17 to 20 funda londo loza
isigqoko sokusindisa isamukeleni isigqoko sokusindisa nenkemba kamoya elizwi likaThixo nenkemba kamoya ilizwi likaThixo nikhuleke ngesikhathi zonke kuye umoya khulekani ngazo zonke isikhathi kuye umoya ngakho konke ukukhuleka nokunxusa nilinde lokhu ngesineke sonke nokunxusela abangcwele bonke ninginxusele nami ukuba ngiphiwa amandla okushumayela hey nangu ubaba kaphumulo hey bantwana bakaNkulunkulu nxuselani ubaba wenu uNkulunkulu amupha amandla uNkulunkulu ahambe wonke abe namandla ubaba uhamba umhlaba wonke ngize ngidama ngixoxa kanye ngithi ubaba uphumula nini uyuthi kade hambile ngaphezulu kuthiwa ngolesithathu bengishayela bathi awuba usiyaphuma ngolesithathu usiya kwenye indawo uphumula nini ubaba Museleni uNkulunkulu wasephakameni abe nayo baba ngoba uqhuba umsebenzi wamakhosi asephakameni ayihamba kanje kunyulwa inkosi ilanga kuthiwa izibeletho emhlabeni ihamba ishumayela inyanga yezulu yayihamba umhlaba wonke kunzima ihamba ishumayela nathi ngolenkosazane ngokunjalo uPhomela kwakunjalo uPhomela bazi bamshanga egeja wathi sebethi babashaya sebethi bababulala wathi uPhomela hlawulani sendilimaza abantwana bakaNkulunkulu bami ubona kwakuyinkosi yoxolo leyo nhliziyo ngicela babusiphe yona inhliziyo yokuthandana inhliziyo yokuxolelana singabi nenhliziyo ezikhulu sibe sithi amakhono Nuselani uNkulunkulu wenu ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu asephakameni amakhosi asephakameni membathu baba neyingilosi ezulu zihlala ubaba zimbethe ngaso sonke isikhathi ade khuluma lami uwento umvangeli manje ethi ubaba uthwele nzima ekuseni ethi ubaba umvangeli ufake imoto ubheke imoto eover 30 esisebenza lezo imoto zibheke ubaba wazi wathi ubaba ngelanga inhliziyo yakusibhlungu lonto ngiyikhohle wazi wathi ubaba ungabonikela mongathandi wathi ungabonikela mongathandi wekushiso yini nokubaba wekushiso izinkulumo zenu ngoba nifuna ninike imali alingani ngosebenza abona sebenza abona tayisa maphilo makethe abona sebenza kuhlukane nobaba Niyazo baba ngicela lengane zethu nazi intsha nazi ngiyicela babuyigcine uyikhulise lentsha le ngithi mangibuka uPhomela lapha ngidlule kusuke kufika inyembezi uPhomela kwakhona ababethi asindawo la ekhaya amakhehla amadala kodwa uPhomela lethwa inyoni enzela nemvula zimnethe namhlanje uPhomela uhlele emthunzini ngibacelela inhlanhla abantwana bakaNkulunkulu Amen. Sihlenzela phezansi izitsha zothi bayingena zingene endaweni enhle izingane zethu lezi esayibulela ingane ibhali examination ithatha ama pocket money abo ezwanika umayo ziyothenga nazi izinto zilungisela uNkulunkulu wazi ezimthandayo nizoyibona imphumela abafana bami Amen. uNkulunkulu uzonigcina ngoba nikhombisa uthando lokuthanda uNkulunkulu uNkulunkulu yenzana okuhle ngaphambi kwakho naye uzonenzela okuhle izingane zakho nizobona ukuthi uzonenzela inkosi yamakhosi ayinethwa njalo lapha kodwa namhlanje ayinethwa kuyabona kanti uNkulunkulu wabantu lo uNkulunkulu wethu ngempela nanga usendlini evaliwe ehleli kahle eclean wenzelwa izingane enzelwa ngamakhehla enzelwa ngayithina abantu abadala wenzelwa izingane lezi sizalayo ngiyacela abantu bami uNkulunkulu aniphe inhlanhla nikhule kahle nibe badala nabafundayo baze ba graduate bathole imisebenzi emihle iyobuye yonke le mali izingane zamena nisebenzisa ngoba ngithanda uNkulunkulu uma uthembele kunina abantu bami
Ubaba uyazi ingane ikhona zakhe ezimthandayo ngakumthandeni ubaba. Niyezwa abantu aba. Ninganaki umuntu ozofika azokhuluma into yakhe ayithandayo. Awuvula abaseFesi 4 31 and 32. AbaseFesi 4 31 and 32. Akukhishwe kini konke okubabayo. Akukhishwe kini konke okubabayo. Nolaka nokuthukuthela. Ulaka nokuthukuthela. Nomsindo. Nomsindo. Nokuthuka. Kanye namagqubu onke. Awakaphela amagqubu maNazaretha kunina nifaka ingubo emhlophe ngicela inhliziyo zenu ezimhlophe njengeingubo enifakile. Nibe mnene. Ibani mnene komunye komunye. Omunye komunye. Nihawukelane bantwana Nithethelelane. Ukuba noThixo wanithethelele. Ngokuba noThixo wanithethelele. Ngayo uKristu. Niyazwa maNazaretha. Omunye ke nihawukelane. Ngicela nihawukelane. Siyahamba manje siye eNhlangakazi. Kade ngihleka nje ngitshela umunye ngithi baba ngisubaba inhlangakazi. Ubaba wasezulwini thina sineyinhlangakazi zonke indawo. So vele sihlalele homies nobaba wethu. Sahlala nje kwakunani. Sasishamkithi kumnandi homies sihlalele. Ubaba azili uzobangisa umuntu la. Ubaba uNkulunkulu anasikhathi lonto. So kuyahambe ekhuluma into engenamsebenzi uze kuthi uhambe enkantolo. Nayo homies kababa. Sasihlele nobaba. Usina kumnandi sihlale noNkulunkulu wethu. Asikabanaki labantu abagangayo laba. Behlala ngoNkulunkulu wethu, behlala ngeke bamenzele uthu baba wethu. Ngisho ubaba ngama lapha, yabo lapha ehlenge phile enzansi. Singavele siqoqane khona zonke. Ngeke silandele indoda nezolandela uNkulunkulu. Amen. Hawu singavele silandele indoda nje. Solandela uNkulunkulu. Akasuka ubaba emjebheni ngeke ayidlule imoto emjebheni. Singafika sihlale khona siguqo. Wayelapha ngelanga uPine Street uCommission Road. Kwase kuguqa abantu wathi uphuma ngapho babethu yangena ngapho. Wafika sekuguqa abantu bagijima umvangela ucele bayosebenza phakathi eTrophy. Sebehlela abantu. kuPine Street. Bantu bathini wasitshela uThixo shaya unyazi lwezulu. Unyazi lwezulu liyawula lokufika. Unyazi lwezulu liyawula lokufika. Unyazi lwezulu liyawula lokufika. Unyazi lwezulu liyawula lokufika. Uphumbela iyawula lokufika. Uphumbela iyawula Tingole cosas unyazi lwezulu liyawula lokufika. Unyazi lwezulu liyawula lokufika. Akusenze lutho abiyoshona. Akusenze lutho. Exodus 23 verse 20 uthi bheka kuyathuma ingilosi phambi kwakho. Ibheke uyilalele ukwenze konke okusoyo. Ngoba ingilosi lo yekashembe ithunywe uJehova kuwe. Uma ukwenza konke kusho ngoba isitha kwaba isitha sakho ngibahlupha bakuhluphayo. Balamba manje bafana nezicathulo lezumnyama. Ngoba sukela uNkulunkulu. Niyezwa ntwana uNkulunkulu. Ngicela niyiphathe kahle. Ngicela sabe siyathandana. Soma sethaka sithandana.
asithandane singahlukumezi sihloniphe abagcotshwa bethu ukuze lezingane zikubone kuthini uNkulunkulu sihloniphe amakhosi sihloniphe abefundisi bethu sihloniphe abavangeli bethu sihloniphe abakhokheli bethu sithi sihamba senhlakazi sabe inhliziyo zethu zikhululekile niyezwa abantwana baNkulunkulu ngiyamcela asithanda nje simcela uNkulunkulu la ukhona ucela uthi hawu ngicela ukuthanda umkhokheli wami ngicela ukuthanda umshumayeli wami ngicela ukuthanda umvangeli wami ngicela ukuthanda umfundisi wami akaniyeke nje umhlangano abe ngena madokodo nambe nikhuluma nihleba yekandodo yeke nje lo impi Hamanje nkulume nihambe nihleka ninonke Nkosi amakhosi ngiyabonga siyona sizo Cela Jehova uNkulunkulu wasekuphakameni usithethelele ba Sicela usikese inhliziyo basemakhosi kumasamba senhlakazi sabe sihlambulukile inhliziyo zimhlophe njengasifuze yakho baba Sicela usigcine Jehova wethu wasekuphakameni uhambe nathi baba usibheke usigcine Jehova uNkulunkulu wasekuphakameni noma singabantwana siyona ngokukhuluma siyona ngokwenza hamba nathi uNkulunkulu wamakhosi onhlanga usibheke mangabe kwenza ababekithi abayethu abazali bethu abasesigodini sosizi siyacela uMagele senkosi yamakhosi ubakhiphe esigodini sosizi bangene emkhumbini kaNkulunkulu sabe nabo siyenhlakakazi Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngicela ungithethelele makhona la ngone khona inkosi ibusise nizwe Amen Ngiyabonga Siyabonga amazwi amnandi sokuba umfundisi wenkosi inkosi imbusise Sizovala inkonzo yamanje ngesihlabelelo sama-71 71 Sizocela umshumayeli Nxumalo wakhona lapha ekhaya solela sihlabelele inkosi imbusise Nkosi usupha mabangcwele
uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke, Mthitheli wezulu, Mhlambo ongcwele, Baba silapha phambi kwakho sina yonke inhlobo yokona. Sicela Baba usigeze ngezifo engcwele sezulwini. Usithethele wonke amacala esinawo. Bese usibheka usithande. Usenze ngabakho. Usiphe nokuthanda lokuthanda lweqiniso. Uluphuma phakathi ezinhlizweni zethu. Uthi lapho siphuma endleleni yakho useluse. Usikhalime usibuyisele. Bese usifundise ukukholwa. Usiphe nesibindi namandla onqobo uSathane. Bese usichithela izitha zomNazaretha. Ukukhulisa ukugcwala umhlaba. Bese usipho ukuhlakanipha oseze sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Usehlisele izibusiso. Sibe neyinhlanhla. Uphilisa abagulayo uqede lokuphofu ezweni sakithi. Konke lokhu sicela ngesandla somprofeti uShembe manje ukuze kube phakathi. Amen.
Lakithi ebuhleni bezulu babehleli bengazi ukuthi inkunzi sematholeni ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi uMesiya ufikile uNyasi lezulu ufika bengathandi ufisa abankunzi abantu emhlabeni ufika befunga bekhwezela inkosi ebuhleni bamaNazaretha bathi kowilanga nkoshwe izinkukhu sesabheka aliwanga akavumanga uNkulunkulu gijimani ngendlela zonke niyobikela abangakezwa likhuleza lwanyelela lusebuhleni lamizinathi sifanele nomvelo ovele emafini umqalo waqala ukuphakama yena wembethe ukuphakama njengengubo wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabibikho kanye nolwandle wayehlala emkhathini enqolobaneni yamagugu aseNazaretha inkunzi emdwayidwa ehlabeza ihlangana yasethemba ezinhle ayivuma ukejukeni ubuqili bezwa umshumeli usibisi wabhala incwadi encane incwadi engekho emthethweni bathi incwadi yabhalwa uthingo hawu babazana sabathemba ezinhle basi nje senzwa usibisi sasimethemba sasithi uqinisile namhla sehlele ehlazweni gijimani ngendlela zonke niyobikela abangakezwa abazijaji kaDurban High Court lathi George wawukhona ebuhleni bamaNazaretha womzwala inkosi uNgcobo emezeni embawana ebandleni lamaNazaretha uJoji enkantolo ngangikhona ijaji benze njani abantu uthi uJoji bathi ijaji wena wenze njani uthi uJoji mina ngadideka ijaji George wawukhona ebuhleni bamaNazaretha umenzo uzomthelezi emezeni number 2 ebandleni lamaNazaretha uJoji enkantolo ngangikhona ijaji wenze njani abantu uthi uJoji bathula bathula abantu bathula zonke izizwe somo uyangena umdedele ngolesithathu mhla 1 uyongena ngo-12 emini inkosi inibusise Nkosi yamakhosi baba befundisi bavangeli bashumayeli bakhokheli inhlobo zonke eziphethe ibandla zikaNkulunkulu ngithunywa inkosi uNyazi lezulu ukubeka ibandla aliholala lasebuhleni ngesimo somhlangano esiyabona inhlangazo ukuze abadala nabancane babe nesithombe sokuthi yini enzakalayo kodwa ngaphezulu konke ke inkosi yamakhosi ibiza abagcotshwa ukuba bafike lapho bazoxoxa baye emaphethelweni ukuba kuthathwe isinyathelo esifanele ngicela ukubika ke bantwana benkosi ngilifisela ukuthi nizwe kahle njengoba lingakalizwi ibandla lasebuhleni ukuthi liphawula lithini uNkulunkulu sikhumbulileke ukuthi usishayele isikhathi singakhuluma amanga amaningi njengoba sihlale senza ngiyacabanga makusukela manje lapha bakwazi ukuphawula abaphawulela ibandla lethu sebeyokhuluma lento engizoyisho lapha manje ukuya entabeni engcwele inhlangazi ngibeka lokhu maNazaretha imihlangano ehlalile isiphelele yonke ukukhuluma ngodaba senhlangazi isihlanu
umhlangano ogcina okade uhleli izolo mhla 27/12/2013 lapho imeya nabaphathi abakhulu bamaphoyisa befike basitshela ukuthi umhlangano abazange bona bawumele kodwa bebesithumela incwadi siyiphethe la ama-email abanama abasebenzisa network bebeyitholile leyo nto abanye bethola iy'ncingo bese nencwadi e-official ukuthi simenyiwe kodwa bafike bathi abawumemeli umhlangano bona bathi bona into abayilindele ukuthi siba nezi-report back yethu sesicabanga ukuthi sibona njani ngizochubeka-ke kithi umhlangano womhla ka-28 October 2013 kwaku-October sisakazulu eJudiya lapho bangcwele suke sithunywe inkosi uNyazi lasebuhleni mhla ka-28 ilapho kwenziwa khona isivumelwano phakathi kwabasethembezindle abasekuphakameni abaseginyezini abasebuhleni sasinomhlangano ngokuqala safike savumelana lapho ukuthi ngalo nyaka siyabona sizohamba kanjani ngentabeni lezi ndlela zazimele zonke lasethembezindle lalumele uSibisi laseginyezini lalumele uNxumalo olasekuphakameni lalumele uNgiba olasebuhleni lalumele uMfundisi uNzama kodwa ke akhona amalungu ebandla ayekhona na ayihambisana nathi amanye ayekhona ngalolo suku sahlala usungena umhlangano ngo-10 saphuma ngabo-2:30 la sanikezwa khona ithuba lanele kwasivumelana njengoba sihlale senza savumelana ukuthi kuzophunywa kanje savumelana ngolo suku ukuthi abasekuphakameni kuqala phansi kusuka zonke izinto incwadi mayithunyelwa zazimi kanje abasekuphakameni babecela ukuthi bazophuma ngomhla ka-1 baze bagcine mhla ka-15 abasethembezindle babecela ukuthi bazophuma ngomhla ka-5 kuze ngomhla ka-21 abasebuhleni babecela ukuthi bazophuma ngomhla ka-7 kuze bo-21 abaseginyezini becela ukuthi bazophuma ngomhla ka-11 baze kuze bomhla ka-20 kodwa ngosuku wavunyana ngalo mhla ka-28 savumelana ngokuthi abasekuphakameni bazophuma ngomhla ka-2 behle ngomhla ka-8 abasebuhleni bazophuma ngomhla ka-8 kube ngomhla ka-15 abaseginyezini bazophuma ngomhla ka-21 babe ngomhla ka-28 bese kuthi abasethembezindle baphuma ngomhla ka-15 babe ngomhla ka-21 zona sezivumelwane senza lezi vumelwane okwafika kwadumaza-ke bangcwele kwaba yilokhu sathi siba nomhlangano omunye olandlayo owawuhleli ngomhla ka-3 Disemba kwasekwenza inhlekelele ngalo suku kwasekufika abasha thembezindle kwasekufika abasha nabefundisi bakhona enibaziyo nenhla isuthe khona eniyaziyo abaseginyezini babe ngasekho laba kade bekhona oNxumalo sekhona abasha ngeke babize ngamagama ilapho la wasuka khona bemehlwane bathi laba hayi ayiseyivume into yakho ngaphambili kanti uma besihlangana lapha kuqala ngokukhulunywa kuqala ukuthi labantu abakhona abathunyiwe ngokusemthethweni makhona ingcingo ethathayo zothathwa ngobathunyiwe kuqala kukhulunywa kanjalo qala sasiba nenkinga-ke eManazaretha lezi zasibeka la namhlanje kusho ukuthi njengamanje na-ke abasethembezindle base bebuya befuna ukuzohamba ngesikhathi sihamba thina kwase kuba inkinga ngempela-ke kusho nje basikhuluma kanjengamanje esesixawe yikona manje ukuthi nje basasingene sibane siyokhuluma la abanye sebeningeziwe ilungelo lokuhamba nencwadi kuthiwa seyisayiniwe kanti besitshena abaqala basitshela kulo mhlangano lo owandulelwa izolo ukuthi sebenza isivumelwano nabasekuphakameni ukuthi sebezophuma baphume thina sisale abasekuphakameni-ke isikhathi abasitholile sokuphuma abazophuma ngase sisha esibekiwe ukuvumelana kwabo nabomthetho bazophuma ngomhla ka-2 babuye ngomhla ka-8 bese
bese kuthi abasegenyezini baphume ngomhla 15 babe ngomhla 21 bese bekhuluma nezinkulumo zokuthi abanyoza isikhalisane ngoba naba asekho thi amanazo ethamahle nganibekela ukuthi kuze kufike manje kuyakhuliswana mhlambe ke noma ngasekho umhlangano ngoba umhlangano lo ezolo esingawazi lo mhlangano sasinawo lesihlanu edlule abaphathi abakhona bamaphoyisa nemeya bathi akusophinde bekhona umhlangano obakhona into abasebefuna balinde ukuthi ukhanje kuye enkantolo kube inkantolo esho ukuthi obani abazondabela kodwa ke ngebhadi laba likhulu kakhulu abantu abasukuma basekelonto ngokugcwele abasethembezile bathi bona cha bavese bafuna ukuthi kuye enkantolo ngoba bafuna ukuthi kube nesiqiniseko ukuthi ngempela obani afanele bayindaba phakathi kwethu nabo ngoba kukhona afanele bangayi endabeni ngokomthetho ngendlela ababona ngabo sekuleyo ndaba ke bantwana basiphameni ngicela ukulungisiza nginibekele ngendlela efanele ngoba ngivamise ukuba ngisoleke sonke isikhathi sekuleyo simo njengamanje kodwa ke ngiyakusho lokho ukuthi nizokhumbula ngonyaka opheleleyo 2012 niyazi kakhulu abaxoxa ababevimela bavuka ngaphumla niyakhumbula ukuthi nani ngithiwa ngana ngoba lapho umhlangano waphuma ningavuka uphume nani futhi ningasavuka uphume thina lapha ekhaya sicela ukuthi siye entabeni kusola mhla ka5 ngakho kuze kube manje akekho umuntu osesitsheni sikasiye entabeni basakhuluma lapha emhlanganweni sifuna ukubhalela incwadi ngoba la sibabhala incwadi semthethweni futhi esizomangaya enkantolo uma befuna usise enkantolo sifuna thina abaphathi imeya nabaphathi abakhulu abaphethe izwe basibhala incwadi esho ukuthi ebuhleni unyaza luyintabeni bese bebeke izathu ukuthi siyalivimba unyaza luyintabeni nasi isizathu ngaleyo yamazo bese siyaqala ukusibhekana nawo kodwa njengamanje nje umkhalo wasebuhleni ufuna ulungele ukuthi wona uphuma ngomhla ka5 ngoba manje na ubaba nje basinayo lapha uma nganitshela indlela ukuthi uzodhula kanjani kuzoba iphutha asikwazi ukudidwa abanye abantu ubaba ufuna umhlangano uphuma ngalesikhathi uhamba entabeni uma khona basivimbayo kufanele babhale incwadi basho basivimba ngalezi izakalizana bese siyabheka kulento basivimba ngayo siyenzile sisephutheni basingakho ephutheni siyolwa nabo ngoba besinamalungelo alelizwe Awu bantwana benkosi akeke bekuhle umholweni ekhona efuna unihambisa bese kuthiwa ngenye into nje bakushiwo silindele thina nalabo bakhona lapho khona abantu abaphethe abantu basethebezile bagcwele ngaphakathi amen batshele njena lo ukuthi kade ngimemezela ngithi thina siyentabeni sophuma ngomhla ka5 amen ngithi ngikhuluma phela kokhona into abahleli abangimakile uma khona osivimbayo lalela naye ngolaka eNazaretha ngomusa kaNkulunkulu osifolayo ushaya uma khona osivimbayo kufanele abhale incwadi khona imfundiso lapha ekhaya ziyabe ziqhubeka ukuthini bakhona osivimbayo sibhale incwadi thina ngo-August sibhalela abaphathi imeya nalaba abavimbile nomhlaba baphetheyo leyo ncwadi sibhaleyo babengayasibhaleli ukuthi basivimba ngaziphi izathu mhla ka5 siyaphuma ngawo amen kodwa ayikade okuchaza ukuthi njengamanje amagama ogcine ngwatshela ematsheni onizolo abade bekhona bayazi ngathi leli bandla lasehleli liyaphuma ngomhla ka5 uma khona umuntu noma yimuphi uthi walivimba afuna abhale incwadi osho ukuthi uvimba ibandla liholo unyazi lezizathu number 1 number 2 number 3 number 4 ngoba benza ukuthi ngeke basaya entabeni bese sibhekana nalo muntu ke manje ngilindileke abantwana benkosi babhale leyo ncwadi leyo angakalahle ithemba njengoba nangonyaka opheleyo kunzima kakhulu akelahlanga ithemba ngoba ngowasendodeni kwasedlangazi ngizalwa khona ngeke Frankson sivakashi uma ke sekwenzekile lokho abantwana benkosi nizozwa sinazisi ukuthi into ezakalayo njengoba futhi bezohlangana manje nabakhokheli sani mema nonke abagcwele bekhona ukuze ningatshelwa abantu into engekho nenza ukuthi ubaba uthini ufuna kwenzeke njani uthi enza njani ningaxoshi yonke indawo nasemaphepheni thola into ekuyona lokho injalo silindeleke abantwana benkosi
kodwa engantshela kona manje bangifika abanyana nje kodwa abantu abagejimayo ngoba nje bangisho kanjalo izolo nje bayazi umsebenzi ukuthini bangisho njalo njengoba nje ngisho lokho ngoba manje kuchaza ukuthi sengemthethweni umthetho ufuna ukuhlukanisa ngithi mina sibhala incwadi lapha esemthethweni ne-address nomholi nebandla elaziwayo emhlabeni ese-South Africa ngithi-ke lo muntu osivimbayo noma kuthiwa abhale incwadi angayi-address athi ngizama ayi-address athi ibandla lasebuhleni abasithi ngiyalivimba leli bandla ngayentabeni ngoba lenza ukuthi noma mthamba linamuntu ofanele ibe naye bese sibhekana nalowo muntu kodwa hayi kabi maNazaretha ngicela ukuba ngimcela kakhulu hayi kabi ukuze sikwazi basiphumelela hayi kabi uma senzekile lento umhlaba sakwazi umtshela ukuthi siyagejima usunemini kodwa basekwenzekile ngokwase ngiyakwazi ukuba ngithi sokwenze njani ngoba ngeke ukuthi ubuthi ngenza isivumelwano sipheleleyo bese siyarothwa mabona isikhathi ngizobakhombisa abagcodo sahlala amawa cishe ngo-4 nento kodwa ababhali ababhala ama-minute imigqa ewu-3 kuphela ngizobakhombisa abagcodo imigqa ewu-3 kuphela ama-minute alo sikhathi asihlala u-4 hours zonke imigqa ewu-3 kuphela funa sithole isiqiniseko ukuthi kwenziwani ngempela ngaleli bandla kuqondweni ngaleli bandla iloko-ke abantu bese ngibikela kona noma sekungithathela isikhathi ngifisa ukuthi nazi ukuthi kuzomiwa nje ubhekwa libela ngqo kodwa bakantshela manje abangifika leli lapha nje kukhona abantu abagejimayo manje ngoba kufuneka phela abangaphezulu bafuna ukuthi manje kukhishwe report ukuthi lento kuzofika lesikhathi singayenje thina intabeni yini manje banenkinga kabantu ade besivimbela ukuthi bazothi yini ngoba asazange sixoxe umuntu azange sithuke umuntu sicelile nje kahle ukuthi sicela entabeni sithunywa unyazi iloko sokuxoxa nabagcodo abathweni sokuxoxa iphuma basikhipha kwaba nje baceda bafika bayibona begcwela kodwa ni thelani umoya kodwa iNazaretha kuhleni alilungise siyabonga umshafa uma khona okwenzakala noma kusukele iano nekwazi bakutshela ukuthi yini esiyenzeka manje yenza kanjani okubi ukuthi senziwe sakasinamholi sekasinamholi cha sikhona mntana ngifuna ukukhohlakela njengoba lapha nje bakhona abatholayo ama-SMS ethembisa ngoba nenze njalo ngenzuku ngikhuluma ngizweni ngigadile nibajangelisho ukuthi kodwa nabo futhi ngizoba nje bathi mwatshela ngeke ukuthi nje umholi wethu unyazi akekho umuntu eSouth Africa ozivimba akekho umuntu ongavimba abantu abangakabazimela ukuthi awuthela funa sazi ukuthi umbuso ubusa kanjani leli zwe akekho ongavinjwa enenkulumo zabantu abangaka enzenjalo abantu abawuthele kuphela lama group amathathu abangahlangana wonke ngeke kuxoxana namabhasa awufana sihlangene wonke lama group amathathu manje kusho ukuthi khona wrong khona ngisho amhleli nasemhlabeni athi good efanayo namanye ngizayisho lonto futhi kusho ukuthi emhlabeni esiphila kwona khona wrong khona ngoba abantu abaphethe izwe abayibona ukuthi wrong bayilungisa banamandla bayilungise lonto bayekele bangayilungisa Nkosi baselizweni